Oboroso bw'umugusi. Nechuma yechi tariki 19 mutinye 12 mwaka uyu gachiri 2025 iga chinga kiringo kubarigania imeya mesa ya magana maya omarago babone iga chinsa ikomigoro nkomanya legenderete kwateka kurwa chinsemo ao chinse amona rogongororia arwagusi amarieta na nchinkoro kwa Daniel Omwaga. Ama ya chinsa ikomito kunya chaka kurua sensemeria ya kaunti ya Nyamira haseba no monchoreria na endebo igoro mwana siasa kurua sensemo ye bunge ya West Mugirango Omoske Rogers Muturi nigo abuli tukore gora botuko ata rete chi familia chirichi anyorete mubasokana obwebara ali sensemo ya Chabera asensemeria arangenyo ime ya West Mugirango haseba igo abasirete enechi besa chioko arigania mwenyega matanga nigo matanga yo obono abosiro sara chikorekana ase chinseme cho ritukoria chumaine kumega gosase skuru ya Rangenyo primary. Wani getu akire ase Rangenyo asa abantu baito banyalite umubasukano omonene bwepara abantu baito bagakuba tali bake na butu akire gaiga tuakire kubalemya na kubasabira tuakire se familia tangani familia yake baso na nengo genda turase ikinde igabone genda tugokora no kolemya igonguta kitokotebya abantu bonse especially abarayi baito boniga banyamira. This is the time obwente gusuka basoka mutwe wa show leadership e family na muroche ekenyoleke emechando banyorire geremene na mono baravuka mba kunyara gukule emechando iyo igongo sababa rayi baito bonse tubuatirane emechando yebe yito twes toenie abantu baito banyamaiya amona abandi bali bakwete gukisiko namasikani nomulembe na nyasara agendere gutoseseme nasirire se family nasirire family kire family ase monta asirete nkurwandi siringe meronge kirwe meronge bachake kubanga kurwa narangiria barayi bose kiro monto urumurai igaiga na otogo jatu japoro kyo burai boitanga agendere tubatindike namaskari aye pia nero no bayo se ejire gaje 40,000 no osero mbura wanga ngo 45 aya igo tuarule igaiga 40,000 so limwaro kichari 40,000 okon family na wajire igo sawa seseni ikero tuabwate nyangi chibesa chinyingi kere tese nyangi ndo amai tugosaya na tonyori igobona tuagokira umwe the upcoming mheshimiwa. Mungu akubariki, akufungulie njia kule mbele, next wasikuibie, tusikie ni wewe. Mungu akubariki sana. Pastor John Nyatoko mwenye kirogase conference ya Nyamira yonda ikuirali bageri on behalf ya Nyamira conference watebe ngora sana asugo siria ababwatani baito be kwaya ya Rangenyo iganya sae abarende nanda bagatasi kinga kici kiemeyega ubona renge gosabanga abantu rabo baito kamuranche digere ribuya naende nonya toko banga ngosereke atore igari eriso yokogendia ikiagera obontere bamburi kogani naende amangana kero kende yebinyuwa babe very careful amangana yoko be excited mono ko emotional na wona ne chiemeyega nabo eranyarekana the next minute yo na gosika mutu mwanchu mulgereria ni gobono yokabeiro umuraibwense ya Kenya Musike Uhuru Muigai Kenyatta ayatogirie University ya Kabarak asokonyoria chinguru cy'umuriro utumeka ari sase hasate banga nenchera ya moyo go Kenya obutumiki ibwesitima Uhuru nigo hayakwanira aya korwa ase University ya Kabarak asekerana omunyaga bwoko babekera chigutwa abarokibwa abe University eyo umuraibwe kya makeregia kanu Gideon Moi uyo nende oregati ya baraibe University eyo nere nikakabakawikirana na kurwenkwana yae. In this world where climate change and all of these things are major factors, we can see Kabarak University taking a lead in showing
how to conserve, use what God has given us in plenty, and turn that into power and energy to power not just this university, but to power industry, to power innovation, IT, and when we look at AI especially. All these are technologies that are going to completely revolutionize how we do, how we work, how we move, how we think. 2026, it gives me great pleasure to announce that we will commission the first phase at a key campus providing reliable, clean power for uninterrupted learning, discovery, and innovative impact. This reinforces our leadership ambitions in Africa in sustainable education as a pioneer of this nature in sub-Saharan Africa. Na omokonyi ibwo muraibwense Professor Abraham Kithure Kindiki nigaekanire haso omuyega abwoko bekerwa chigutwa ababisa abamangana yobotari n'ekingiti chiorosana KWS hasaba enekeire buna serikali niego chia kubabwatesia hirego ikerania emerobiro yabo yo kurenda chingiti ichiorosana moyego yo nigokorekana hasensemeria aya Mayani imeye county ya Taita Taveta. To the 147 cadet officers graduating today, you are now equipped with requisite operational leadership and technical competencies necessary to address emerging threats in wildlife protection, environmental security, and natural resource governance in Kenya. You now join a noble tradition of service. Carry it with pride, serve with integrity, protect our wildlife, support our communities, defend our natural heritage. The government stands firmly behind you, your welfare, your training, your housing, and your mission. As I look at you today, I see the future of conservation in Kenya. Therefore, I want to take this opportunity to congratulate all of you and to wish you well in your career. Mwaziri wa mangana yobotari hamo one chingiti chiorosana musubati Rebecca Miano uyo nero oikirana ase moyego yo nigate babuna nigababisa abwe barachikoba esirenene asogokonya awikiranie meroberio oye wizare yo naboigo kobakonya ababisa bari abande ba Kenya Wildlife Service KWS abwe baremeremo. Consisting of 147 cadets and 103 junior officers who have successfully been trained, and we recognize that this pass-out parade comes at a very strategic moment. Just last week, we celebrated Jamhuri Day that was themed Tourism, Wildlife and Mice, an opportunity to showcase what the government is doing in terms of tourism and wildlife conservation. Your Excellency, these officers will be an addition to the resource that is required to propel the mandate that we have been given as a ministry and our 3 priorities going forward, that is promoting investments in the tourism and conservation sector, capacity building, and aggressive marketing that will reintroduce Kenya to the world under our new manifesto, Magical Kenya, the origin of wonder. Finally, Your Excellency, is to congratulate the officers that have graduated today and urge them to continue to serve with the diligence, discipline, resilience, and leadership skills that have been impacted on them
during this training. Agos Kamutu mwanchu mugireria nigo bono mo bisomone ase wizara ya Bochenu Musubati Mary Mudoni aenekirie bune serikali yomoraibwe nse William Samoei Ruto nigebegetemero berio yoko bakonya abagotu niga yatebire buna wono nige serikali ego chikotara abagotu ase chinka chiabo edeko balikibwe kanu asomoroberero Bochenu osha asaboliria bakenya gosanga n'abagotu chinga kichiga chimeyega aye Christmas Mudoni niga yakwandaya hekera batarire abagotu ase enka ya Huruma Home for the Elderly imeyen semo ya Runda aigeme mochi o Nairobi ase abachindagera amo nebinto binde. Hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna na hata kuwepo. Sisi katika serikali ya William Samoei Ruto hatuna mzee wa county government na mzee wa national government. Hatuna mgonjwa wa national government na mgonjwa wa county government. Sisi tunashughulikia kila mtu katika mahali popote yupo. Na nikiangalia mambo ya health, mimi naangalia wazee kama nyinyi. Sitaki tukue na wazee hapa na hawashughulikiwi mambo ya afya. Si ndio? Tunataka kama ni hawa wazee, kama ni mambo ya afya, mtu akigonjeka anaenda hospitali anatibiwa. Na hata kama hauko mgonjwa, tunawafundisha ile binu ya kukula vizuri. Hapa tutafundisha wenye wanaweka hapa balanced diet, ndio magonjwa, mambo ya nutrition, ndio magonjwa mengi isitupate. Ile insurance tuko nayo bwana sio, ni insurance ya kushika kila Mkenya. Na kwikirabu mwanchu mugiria nonko uturira mangana ma yesentira yo bwengo morogoba obono igakolinde Thomas Koska kegera nsayemo hamone chinsa isato chabo tuko nonyanya sentira bekanu nere Clinton Ondigi egeke kermutu konyaro omoroberi bongoria mariko onere Edunyangau mwana Mboka iga korukwanere Brian Achaka Felistas Kabendi amona Kebati John na warengemega yemenyoncho sentira bene kwene kinga chibichama na Mariogi agoikire korukwa Daniel Omwaga morogoba matoeru. Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
asemeyega Yesu gukuna boigo omwaka muya abagendia bafara nigo tokubaboria mobe maiso ase esugukweyega korwa semesa ya mangana maya na inche Frida Kerugo nigo tokubaganiria esugukwengia na boigo omwaka omuya onye kubwatari iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Omwancho mulira gw'Ensoko TV omwaka ogigabo 2025 nigo bairo omwaka omuya gocha asetole nasole bunaye omuliro lwito toko gwakaranga mbiyamo sana asengencho yako tachora na gotoligerelia chinga kichansi ekado toko tikoso ase emeyega yega Yesu gukuni go tukusabira Christmas yekia no mwaka omuya. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ndubata phone accessories na boigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchubwenyo regi spare part chie chinguru Sungusya Electronics boigo nkoros tole chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeyega au tuline sababu yokole talentambe gucha kuliye byombo bunebe tutarira somo choke birigo nabo iga somo chunyamira wose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoreri bwekerengo
Cheguru Angenaye. Dad, Feliz Navidad, Prospero año. Bieke mo mancho marigalea Bwen Soko TV kwa beiro mwege no astori kwa nyaka bago sangama na intwe gesatwa chagete gitseni gen Soko TV. Twa beiro to koretera mangana magia na boigemero bere ayo kogokya wose mina bo yokumanya cinsa na 25 na bere wiki. Cinga kechiga chemeya Yesu guku no to koaneria otware esu kwengia na bono ekrato gutambuka ocho mwaka 2026 nigo to koaneria omwako muya bo murembe na masine. Chini kongoro kwa Pepuel Machin. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Kengele zasikika mbinguni zinalia. Toma magusi mwensi pia simwa bitako ruchinkongo cyose ipichense tokobatenga mwensi pigongo baganeria Christmas ekia amono mwakomo yekurega asigeta seni kyagwanchi terambe mogie Nsoko TV nyuranga gaiga no konyora obwari mwensi pi kobate bari mwensi pi mubwate kalia kanda gasini obwate sangano yomino kyokoranya sae nerebye ko corona and nerebye ka ogwereneria. I wish you a Merry Christmas and a productive Happy New Year. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0792071110 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jandjava.co.ke. J&Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri
wono yaikire kiwango guikaru aligo panya oroyo nde urenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogo tindi na amaru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochasa ubugima bubi kwa Krismasi namba 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichibuliyo gukora chingatale ichiobutindu. Toka bara chinsa ama tuko emetienyi nawe ikaboni gato ikiromutienyi oikomina kabere umutienyi toko batogo chengera Christmas nabo igokujwareganya umwaka moya o 2026 Mancho murigere kero ko bago korya ebintu byo koragera chinga kinchesu guku inyora ngabo igo January neko ganyete Inchebu na Caroline Mausakuru ategete nigie Soko TV nigo nakoganere a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Twaichanire kuralio kwa Ruben Kenyanya omwandu no mwana Nyagusira Peter omwandu Nyaboga na Nyagusira Esther Nyawansa no muina atioye Beatrice Bosiboli Manyinsa nigali se Dr. Franklin Martha Diana Runi na Boygo Rodney nigali sokro ya Yereina momuro mwabo Omuri Chris Mary Monandi na Boygo Samuel wa mwabo Rashid Isaiah Raphael na Boygo James ngina Rome Wilkista Maureen George na Boygo Cyrus ingaru mwigo Nyagusira Oino na Nyaboga ugusangiriria nigo gukora korekane ijuma yitariki 19 cyomutinyo 12 omwaka uyu igabwikirwa 2025 uberoye nigora eniwe Jumatatu yitariki 22 cyomutinyo 12 omwaka uyu bwikirwa 2025 ensemo ya Capitol Hill Mihango Nairobi Ensoko TV nigo twatumire ngora guchasi amati abairi n'abasandi banyagusira Ruben Kenyanya omwandu